gila ende. Hei. Abit dia saya rentai. Assalamualaikum no. Waalaikumsalam. Ano no? Kula ningali putra sampean no. Ini macam Pikirin bong sarang cowok no. bila? Siguro no. Kula datang dari Malaysia, aku gitu aja no. Oh, kailan bata? Nakana si Marta. Sino? Kulay ano? Kelakon ko. Okay. Tinggal kula play mana? Waalaikumsalam. Di apa tangannya si keluar? Lu mari jo, mulai. Kita tahu, selaki jalan tahu. Uang ada. Kakek Big. Big, kakek Big. Kakek Big. Mai masuk kafe dulu dalam ni Mayu. Mayu. Pak berdua kopi di sana jang. Mayu sabar nak sebenarnya. Masuk ni. Pergi berguru jom. Pergi.
Tandi colo ya, minta jawab. Tinggi luar. Keluar di rumah. Benci selalu siapa keluar di tangan aja. Mi ada mit pam itu. Kakek anak siapa, Cong? Anak noreng. Rekan reng tona kakek tandi nyama je mi bang udah anak noreng kaki. Limon kebelo ada king koco-koco bi kaki nom. Apa? Kakek Cong mi pas caca ngaji rekan caca bi siapa, Cong? Rekan gua pas mi pas Cong ngojo reng tona kakek. Cik kalau kun cuma tanya reng tona kakek siapa nyaman. Limon coco-coco pas todus. Kakek Cong, cik ngelemi songku. Kakek mi pas ngibut tangan anak ngerem ngak ria, tak pamit reng tua na. Akrab dek rumah kakek Cong di tangan anak Cong. Yang kok se ami udah takut nom. Arapa? Mau takut jagun taramit. Menureng amit deh Cong. Magi dek rumah, apa kun bagi kuramit der bener Cong. Deborin kakek ngak ria ngibut tangan anak rem repakun. Kesalah bi kau, bi orang Cong. Saya ngajak dibeli ngajak, mau namit papi dah ngajak, makianan siapa apa? Dia kejo. Jadi ya, tujuh. Dan salah, hikmah keluar pencak. Cekok tekerjet nom. Tak kerja macam yang kakek salah jauh. Minta takut tak bingko. Dek kali budina, kakek mau keluar, dia anan siapa beli? Amit kereng tuan. Mula amit kus bagus ria Cong. Tak kerti bagi bireng tuan Cong. Pakune bagi. Nom. Kakek mau nebelai. Cek yang melolo. Ada remen nom. Enten Kedi nom. ngaki. Oh iya Muneng nom. tuang malai kedi ngaki. Dulu keluar deman dulu. Keluar deman. Tanpa apa? Jadi dia menegakkan orang tua dia. Berdai. Kakek Cong. Dek tangan nak akarap dek remah Cong. Akar bagus nom. Mun akarap bagus ni pas tak kipu keluar. Tak pamit kereng tuan Cong. Kakek makin ngocak akarap bagus. Tak setuju kok Cong. Wis Cong, kakek kan setiap di tangan nak. Coba keluaran boleh, coba hubungan boleh. Kalah, dah boleh. Apa? Bisa? Boleh? Kalah makan. Akhirnya dia tangan nak. Boleh? Jangan lagi nanti nom. Boleh? Gila nom. Boleh? Assalamualaikum. Kakek Bing kau laku pemontu kau. Je, Pak. Menja je mula kono kakek keluar tak pamit dek orang tua. Kakek mun tanda montu. Cek sampai udah boleh ngari ya. Engkau nak orang tua nak kakek nak. Kita romo kakek keluar bireng laki tak pamit ke orang tua nak. Ketika pemontu ke tanda. Cek ngaji yang mun ditina foto je. Orang tua ro harga. Jelah wis kalah, dah masuk. Dung. Laku sa sekolah.